tubiharurire ngaha ibiba bito turavuta kabisa iba Wema Entertainment nta bisanzwe dufise ariko kandi turi kumwe na Alvera Muhimbari tukama dusu to gift twinshi afise imana ushaka kuririmbira karirimbo kamwe natari nanjye bakoze surprise imana ya mbere noha Adolave ndamukunda cyane buri munsi iyo turi kumwe mba comfortable ni umunyamahoro ni umukobwa mwiza si ukumana gusa mu buzima busanzwe muri filime ariko no mu buzima busanzwe araryoshye kubana umusore afite iyerekwa mu baje hano ntazi kuvana adatambukije ijambo abakobwa nk'aba baragoye iyo udatereye mu ijambo hakiri kare mu minsi iri imbere uzoba utakibasha kumushyikira ntabwo bimeze hari indirimbo akunda cyane ivuga ngo kuba ndiho ni kubera Imana kuba mvuga ni kubera Imana yo ndakunzwe ndabizi Amaze kubona amareresi hano iwacu mu Burundi haruguru menga barigabuye menga ireresi zikina abantu bakishwe gusa menga n'abantu ba Alvera Sashinga ariko abantu n'abandi babikina ego hama amazina nitwa Landry Promoter abasanzwe mpagarariye lebo ya mbere mu Burundi ifise abaririmbyi bakunzwe cyane kuruta abandi harimo Alvera Muhimbari Lize na Linoji uyu munsi turi n'umunezero ntangere wo gushika hano muri kino kibanza gushigikira bw'amwigeme Kado nibaze neza yuko turamaze kubona impano afise umwe mu bantu mpamvu umenga baritanga cyane kugira ashobore kuduza ireresi y'u Burundi twebwe nka Wema Entertainment nk'uko twama tubikora cyangwa nk'uko muba babidukorera we hamwe n'abakunzi biwe ndetse n'abo bakorana mu gushikira no gufata mu mugongo Wema Entertainment ni inshuti zacu za hafi n'umuryango wacu twaravuze ati dutegerezwa kubashika kugira dushobore kugira natwe icyo duterereye nk'umuryango mugari jewe nk'umurongozi wa Wema Entertainment hano mu Burundi sinaba ndi jenyene nacyo gituma nakunze kuvuga jenyene nk'umutaranyeko ariko ndakunda gutangura reka nkuko twaba tubigenza duha umwanya umunyabigega wa lebo yacu agira akajambo ashikirije hama tumuhire turamuhezagire kandi twe nta rubanza ruba ruto Ado nta rubanza ruba ruto bisaba yuko wegera hano imbere tuba blessing wibereho to wow shalom mana mushobora byose banyakubaho mwese muri hano mu byubiro byanyu umugisha we muri twese hama reka shimire the manager ukanya duhaye ku mazina nitwa Jonathan Mihosho nk'uko bavuze ko ndi umunyabigega nibaza ko ibikorwa turabishigikira Wema Entertainment irahari nka lebo nk'uko babivuze ishigikira impano zitandukanye nta majambo menshi tugiye kuvuga icyo nababwira uyu ni umwaka wo kwemererwamo cadeau avec cadicien ntogera ubwoba birakunda icya kabiri nibaza ko twari dufise amatsiko adasanzwe muri Wema Entertainment kubona uyu munsi kuza kugushigikira kandi icyo twagusaba ibikorwa mukora birongeye kuba umubavu umota neza umotera abantu igihugu eka twese kandi nibaza ko ya minsi izituma dora tuca bugufi tunibuka ibyo dukwiye gukora none nk'umunyabigega Wema Entertainment yagize ati
turabakunda cyane, turakunda ibikorwa byanyu. Iva ya mwihoro ngo byari byagoye ko batawe cyari cyo, ariko mugabo twamaze gutanga message ati yamara niva ya mwihoro, ibisigaye ni cadeau haver kanisiye nta bitora gusa. tuyaharurire ngaha ibiba bito turavuta kabisa yawe make tubite nta bisanzwe dufise, ariko kandi turi kumwe na Alvera Muhimbari tuma dusu to gift twinshi afise imana ushaka kuririmbira karirimbo kamwe. Natari nanjye bakoze surprise. Impano ya mbere noha Dolave, ndamukunda cyane buri kumwe buri munsi iyo turi kumwe mba comfortable. Ni umunyamahoro, ni umukobwa mwiza, si ukumana gusa mu buzima busanzwe muri filime, ariko no mu buzima busanzwe araryoshye kubana. Umusore afite yerekwa mu baje hano ntazi kuvana agatambukije ijambo. Abakobwa nk'aba baragoye, iyo udatereye mu ijambo hakiri kare mu minsi iri imbere uzoba utakibasha kumushyikira. Ntabwo bimeze. Hari indirimbo akunda cyane ivuga ngo kuba ndiho ni kubera Imana, kuba mvuga ni kubera Imana yo. Ndakunzwe ndabizi. Ariko umuntu arimba kuvuga ije kuririmba uririmba Impora mu byaha murakoze cyane Imana ibahe. turabashimiye muhezagiwe cyane. Mwizinze mbe mubona